Poštovani gledalci, dobar dan. Vi pratite scenu. Pevačica Jelena Tomašević zajedno sa suprugom, glumcem Ivanom Bosičićem radi na vaspitavanju petogodišnje ćerke Nine. Ono što je našu ekipu zanimalo jeste da li bi članica žirija Pinkovih zvezdica voljela da Nina Mezimica krene putem glume ili muzike. Pa ona će imati svu slobodu da odabere kojim će putem da krene, zato što ona vidi i kojim se ja poslom bavim i kojim se Ivan poslom bavi, a ona će samo da odabere. Za sad vidim da ima talenta, a da li će hteti to da iskoristi, ja ću navijati, ali naravno neću je prisiljavati. Iako je svojim višegodišnjim trudom i radom stekla simbol jedne od najvećih zvezda na našim prostorima, upitali smo je da li joj smeta što poput svetskih zvezda nema pogodnosti koje one imaju, već živi kao sav normalan svet. Ne znam, da sam rođena negde drugde, verovatno bih drugačije odrasla i drugačije bi to sve poimala. Ovako, sve je stvar apetita. Ja nemam velike apetite, živim normalno, okružena ljudima koje volim i za naše uslove mislim da živim i više nego dobro, tako da nisam nezahvalna, svesna sam gde živim i kakvi su uslovi, znači nije najsjajnije, prosto se prilagođavamo, ali najbitnije je zapravo da imamo ljubav. Znači stvarno novac, luksuzne vile, luksuzni automobili, mislim da ništa ne znači ako nemate lično pre svega zadovoljstvo, onda zadovoljstvo od svojih najbližih, ljubav od svojih najbližih prijatelja i to je to bogatstvo, ja mislim, koje parama ne možete da kupite. Ovo je bilo sve za danas. Gledali ste scenu. Doviđenja.